Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, syukur ki maraja lori Allah subhanahu wa ta'ala pamase nania akamase tepak telu agak-agak na pakai dalih kiki Allah ta'ala. Jadi ia kotoma bicara letiang asalamakang, maka si di agak-agak perlu malada isukuruki nareko terjaga ki uku ilalan na dicingi. Itu yang paling pokok. Sebab mega mo tahu tepak bu, tapi deni aling acan ngati untuk melakukan kebaikan. Narima kona naro papedalik maraja nalingi pong Allah Ta'ala adalah iman. Ia perlu syukur kilada. Tomau pa nasaba Allah langange ukui lalanda agama itu ia ku tanam mano. Jadi nak ku tanam mana tu matuk ke surimunri. Jadi atu datu dangat ku ilala masigi mako mapengajiange mapananungang untuk kebaikan. Insyaallah itu barakah lopo. Jadi mestina memang ukui lalanda atu tunggal linota ang kawat tu memang ipasadia untuk betul-betul ipakai guna loko agamana pong Allah Ta'ala. Angkato tau pandrita pahami wi makada yang paling pokok si tongan nanya tu adalah niat. Paling pokok. Jadi iya ko angka jama-jamang mesti ipasanre loko manang i agama. Iya. Jadi usahakan ngiro jepak kasiwiange agak-agak ipigau yokolino ipasanre loko manang i agama. Maka dapat ko carana ipasanre loko agama ko pa jama-jamang iris sangi maka dia ya jama-jamange tujuannya kemana? Apa ia tu mati tanayangi poleken roy. Kau gunakan untuk apa? Jadi apoleangan nasi dia gaga ia kuarampara kaya ku tenang kenri pole mulolongang halala moga. Yang kedua kau gunakan untuk apa? Mau pakai guna untuk agah. Ina tu nak ada tahu pandrita mesti angka umuruk mau pakai untuk paling tidak mendengarkan ceramah. Deto nak ada lau pamasigi itu mangkali ceramah. Namun komi HP tak iputra HP wen atau mangkali ceramah itu waktu istimewa istilahnya. Nasabak ipakai guna untuk matuntu pak disengang. Jadi pakai guna waktu untuk lomas sempajang. Ia kong kadalik nalingi pong Allah Ta'ala mago kilalan na agamae nasuro ki sukuru nasabaya tu tau sukuru etalu na pigau nomoro si di Mario Marennu atinna pade tu ga tau sukuru de na Mario atinna ya kong katau de na Mario matenang atinna ko maka de sukuru ka ai ka pau-pau mi tu. Iya. Jadi ya sange sukuru tau tenang atinna tau manyamang. Iya. Iya sa pa ya tu ko to makada na Mario ia koto Mario loko pong Allah Ta'ala bicarogi na bahasa Arabnya bersyukur. Ia kipak bicarogi Mario Marennu lori pong Allah Ta'ala. Aga ipurioran lori pong Allah Ta'ala papidalle ia angkai nalingi. Nah iya naro jadi ia nariasa bersyukur. Apa ia tiasa ngesukuru nomor si di atia jolo. Nah iya ko makanja muite toli-toli manyamakini nawai toli Mario Marennu atina tidak pernah merasa kekurangan.
Ya pak dia tu nang tahu dia tu gak kau tahu kura waramparana. Dia gak istilahnya kura dalek nah. Genap itu na lebih. Pape nak dingim itu tu 5 cipi. Nah, yang tu ampai kau angkat tahu tu 5 cipi pape nak dina. Ya sange macipi mas pada kau makan saman aja dia na genap ni tahu. Dia na genap waramparana. Iya tu namanya tahu mapikiri malah sauluh. Angkat tu agak jeruk papatana arak istilahnya kau maka ada papata pas-pasan na arak ternyata desa. Tapi berdasarkan kajian agama maka dari arak aja mu pusingi masa depanmu nasabak po Allah Ta'ala matur. Yang kedua aja to mu pusingi dalekmu nasabak de pamujaji na patentu memang ipong Allah Ta'ala. Jadi tapi kangi di Yerome kay pikiri gitu agayan remaja kamu garoyano sangadi aja jadi tawakal yana tunang ka istilahnya di itu siti di ogie angka bahasa tak maka da guru ko anak loloy biasa yang kali ngero ko pasatau matoh maka da guru ko anak loloy kaya sama guru ko anak loloy itu 4 maknanya. Nomor sidi ia tu anak loloy denang kanilau andre tapi dia cuba menangis. Dia tu nang anak lolo makan dah mau kak makan tadi anak lolo tu ku makan dia mau kak makan betul kan ya ro anak lolo ro ia na teri tapake tu makna ya agiro maliwasang ikapa jadi sepertilah bayi ketika ada sesuatu cukup menangis kepada Allah. Ya narona satu pandita maka dah ia mau sempajan na mau dalari mereni na loko pong Allah Ta'ala aja na kalau ko rupa tahu apa ia ko tahu itu podang utatambah itu susah itambah itu ni susah na tahu apa ia je tu tahu pak ia ko podang ci cawat di mau patu kongka kakura ke istilahnya kongka meloki bantu ia ko napa cica tu podang de tahu patu nano na bantu moki ia nagan anak kedua mamula itu mapikiri makanan itu kasih itu ia nagan anak katalu dia nak kadang kasih makanan situ dia mana mengingi gitu ia gan kepa lihat situ bahasa anak mesak mani makanan weh tuli di mana tegare jadi ya kau puang Allah Ta'ala deh jadi makanan tahu pandita pada kau anak loloy setiap kebutuhanmu kau hadapkan diri kepada Allah dengan menangis. Nah sepuang Allah Ta'ala agak membutuhkan. Naisang jadi maka dai ajak na mucurite aku padamu rupa tahu. Anak-anak kecil itu bayi itu dia tu anak loloy dia nang nak bicara. Tapi setiap tangisannya orang tuanya akan datang. Makir jadi maka dai tahu pandita itu makna pertama. Yang kedua, ia tu anak loloy, ia ko mapat diiteri, ia ko mario micawa. Ia tu teh ko matau maraja mandari de. Angka tu tahu micawa pedi. Gitu. Disebut micawa pedi. Mapedi tapi micawa na subui. Ia ko anak loloy itu de seikhlas mungkin, sejujur mungkin. Ia ko mapat di teri. Ia ko mario micawa makiro. Jadi seperti itulah dalam kehidupan. Ketika engkau dalam keadaan susah, silahkan menangis kepada Allah. Ketika engkau dalam keadaan senang, maka tersenyumlah. Dan orang ia tekong katau mario marenu atina nai laudong malomo dalek na tu. Masusay papena dina tay ni laudong malomo tu ipaturungan tu ko Allah Ta'ala. Jadi dua tu tahu syukuruki manyama papena dinge ilodongi malomo ti tarima pak dongange nakan naki musibah ya rega angka pacoba moloiki nama rajisa dipakalinonge ilodotoki tak buka tu pintu na lagi jadi ya tidi oko salange pak bu lelewali marioki to mangilau mana satu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid ya ko musukuruki papedal yang kewale ko tambah ya ko iya ko de musukuruki sangi pacalaku masarro jadi sitongan itu ko agama
aja nato makada masus sapi na pamilodok de namo kong kadale ayo nah ya angka pak karona na chat ka ngapa bahar makadang kapakutana tentang ayo sana mandrase baru ya mak baca dong angka makutana ye de na mereka sampai kangi makada iya tu ampai magi ni suruh ki sukuru apa iya tu tahu sukuru tambah ya dalek nah iya aja tak dareke tapi iya tu tahu angkai maksud saya betongan na mulai masalah teko milodongi itarima todon nah itu kere jadi dua tu na jancengi pong Allah Ta'ala angin lau ko riwat tu manyamenge angin lau toki riwat tu masuk sata dua-duanya pintu langit terbuka bahkan angkau kohak desa ena rampe orang yang teraniaya isame-sange orang teraniaya nagau bawangi tawe na deni rule mewai loh nagau bawangi na paujaki tawe na petan naki tawe yulle samewai aga komani tapi to mamako iya ko makko iro tak buka tu pintu na langi usaha kang kita pakai gunai milodong aja nih balas ya ro cacian na tawe jadi kong katau caci maki ki ang katau paujaki aja tabalas sih nasabak sitongan na ya tu alamat ya sange alamat tanrah na bukarangi po Allah Ta'ala pintu na langina melo ina reko milodongi apa orang yang teraniaya itu tembus doanya apa iya kode na paujaki tede na teraniaya dene terima pak dongeng nih jadi untuk supaya terima idota angkalalanna diarahkan supaya kita teraniaya apa iya tuh pak dongengnya maka dia tahu pandrita pak hakiki itu kopat tareka tak tumpuk pitu napa mau besa tembus tak tumpuk pi ya kong kamu pa yon rile kode pa ya me kota lepuni de naga pakuraga pintu langit itu sudah terbuka apa namo nabi makoto ite gere watunna ilallun nabi Musa oko Firaun ya kosoro i lau monri pasukan masak bu mana samate apa tahu cek dek na tahu masak bu lalungi iya ko layoloi tasi lung iya ko lupa imatetoy soro imatetoy kak de naga pakuraga ko makiro to pa iya tu di ko akal tauli na to makada naga nanti pigau iya ko to lupa tomate na labu o ko tasi longe de gaga to rewa tomate to apa angkai musuh pulimonri masak bu palalungi napai makada na mimusa jolo wangilo ko pokku yana tu ampai suruh mak bampangi tongkak na hello i makade guru takali siden ring almarhum aga hubungan na tongkak si bawa tasi palimpa lagi pakai dia memeti apalagi ko tongkak kan tapi makade to pandete kasupuni o kumano po Allah Ta'ala mak buat sewa Nabi Musa kak dia naga pakuraga untuk makuraga makada lolos ini angka mau palalang dia panak pampang itongkak jadi makade to pandete taneji ero tongkak si tongan nah sabak miro patulunna po Allah Ta'ala hakikinna jadi makumatu itu ini iya kong kadi oko kanto tasi di juta na to milau dalle na to makada mo pa iya ko de gaga dale nga po nginang kamu adi ko si di juta kan kamu pa yon risandre to tapi iya ko de nagaga dui ang kanya na may milau pa kamaja ang katonya gaga may waja na de sisa gaga dui de to gaga itaja makadang kamo di pabawa dui oko nito tambus pak dongang iya ko masussa ni makoto de nagawat dion rima pasandre alan iwajenne na to masampaja sunnah hajja don rakang na patumilaw dong oko ki ilalan na sampajangi mangilaw na sabak di nagapakuraga iyo po kung kamo pa makadaing kabisa resa kunala yan de panawajay kamo pa de panatala po pak dongang ito pa kamo pa yon risandre makada de
Iya rumah tu lau singa. Yobo ko de nagaga. Insyaallah. Tembus itu. Jadi ya tu nonri ya tembus pak dongang. Ngena rekode naga yonri la haula wala quwata illa billah. Mak buat sewa. Nah iya tu anak mako tu anak loloe. Itulah pelajaran ketiga. Iya tu anak loloe. Angka gano pakulena. Degaga tu paling aliman nami kedo. Aje nami degaga nonri de nole makan meka makan de mala wairino maga degaga. Tapi karena napai teri, napai gora, napai maga, orang tuanya akan datang. Mako mati itu puang Allah Ta'ala lauri atanna. Berserah diri ki. Yo poko macigau ki. Maka dade kamu pawon rileko. Iya tu. Jadi marek jimo pai tarima pak dongeng. Hampir semua nabi. Nabi Ibrahim. Egere, ya guru mana ngigare? Nabi Ibrahim. Waktu na melo ya lempar tamu kopi. Napat si di kampo tau pasipulu ngajuan nasuang. Maka tasak di kosi di kampo. Cik di agajero tania kabupaten. Cik di pada di Makassar Sulawesi Selatan. Pasipulu ngaju ko lapangannya. Untuk itu Nabi Ibrahim. Tapi dia kena susah. Apa iro Nabi Ibrahim tahu makanja abu sewana loko pong Allah Ta'ala. Ipatuni apie. Akak dia tu gamak demparangi. Ipasadia ngami aga jasana pada peta patatongang ngaju. Napayale pada tu pada kesana pada tojange ni suruh mendre koro napaya lemparang apa de gaga tau mulai macayo kopi pak mapelek. Jadi ya demparang. Iya na tu melona ya demparang Nabi Ibrahim. Ina malah saulu malaikat. Apa de namang kana masusah Nabi Ibrahim maka melo itunu. De nangka nasabak to lima kanjay keyakinan na loko pong Allah Ta'ala. Iya na tu napole malaikat maka da Muisamoga je ro Ibrahim maka melo ko itunu maka Nabi Ibrahim wisam nang kana tu api tuwe na pura memang diputuskan maka daya mi itunu katoni tu ala ipake madem perang maka dai malaikat mape de milau do mape de manghilau wadi ko bantu maka dai Nabi Ibrahim ni gai ko na saya na malaikat na utus supong Allah Ta'ala matoro i anginge si ba matoro ibu sip malaikat pangatoro bosi si bapak pangatoro angin maka da ilau mo kolori pong Allah Ta'ala lau bantu ko Nabi Ibrahim lau paturung ibu siya lau wator ibu siya na turun na pat deropi atau upapoli anginge na lutuman ang rojuero supaya pat dia pindah aga nasa Nabi Ibrahim na podangi malaikat maka da kenro ko mangilau kenro ko mala bantua maka dia malaikat aku pong Allah Ta'ala maka dia Nabi Ibrahim iya kokoy pong Allah Ta'ala melo ko mangilaw aja nah iya palangsung coba kere aja na ikaw pake iya palangsung namo ya misam matoy ko pong Allah Ta'ala maga siya nang kay ko pan rasa-rasa itu kere ina tu nakala guru ta kali sidendreng iya ro Nabi Ibrahim onro tanre na tawakal na namo malaikat dito na may pake namo malaikat dito na may pake. Jadi soro ni malaikat melo niat dempara Nabi Ibrahim dia na tu na bacai hasbi Allahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Iya jadi hasbi Allahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Iro na baca alena pangulutan Nabi Ibrahim maka dai po Allah Ta'ala we atakku iya pe na renungan magi na yaw bahase melo ka pasandre lokui jama-jamata yai di pak galunge yan ang kamu pa yon risandre milaw dong sebelum milaw dong marek jimo patu tembus pak dara makoto jama-jamang tapi ya kode nagaga yon risandre mabos sewa tongan lo ri Allah Ta'ala ite gere komandre balawe aga pakuragata to maka na madacu balawoy ang kamo pa yon risandre to ini kare racungi balawoy ang kamo pati yon risandre ang kamo pa racu balaw yan na tunang kataw panrita maka na mo racungi tapi denro le perangi di kuyero maka madacu balaw nasang aja mo racungi magay de gaga agaga nanre ulo kolo kolebo na yatanebe kecuali semuanya menjadi sedekah di sisi Allah
wah maraji-raji ngero nanre balawo sina to makadai pasidah karo iya maraji-raji makada pasidah kah isidah kai balawo wah maraji-raji tapi ia ko igat tangi lolala pamahamangi pede lolalangi masuk ke dalam ang kami mato jawabannya maka dia rolok kolo enau tusup Allah Ta'ala hanya untuk mencari rezekinya. Nah iya tu balawe dia nak galung dia nak galung balawe ya dia ko asidi mak galung na lomandre andre na memang ini ko bahasa tawakal nanya deto sinamungki balawe lomandre nareko anu pun najagai pun Allah Ta'ala. Jadi aja pada makade pada upalete cede pada kotobe masam pajang aja tak kada meka mewai setange de tulai meka mewai belisi ai de tulai na 5 pitu sabu itu maka sibiat de gana mau malaikat angkat tangan tu jadi aku makada maka perangang maka jagoang de tulai kali ibalisi tapi tak coba gare niga matoro iya niga nonro iya na ibalisi na tuliang kamaloliswe ilauki perlindungan hukum puang Allah Ta'ala sebelum masempajang pada kong kaasu masakang asumi mana lolo ya ko makalaki ay meka mewai wadi sa pakalaki tapi mak daradaray betul kan iya ko de na pur tataki sigan rusuk tapi ya kota podangi pun nana maka dah ketenili jo semua sakiranya jolok meka lalo dia naganggu gitu mako mati itu iblisi mako mati itu setannya ia na tomelo mas sampajak illau alin rungang yo kopong Allah Ta'ala supaya dia naganggu ki aja tak kada meka mewai de si pan rasa-rasa togang maka de setannya ya tari rita ke jago iya pasti naganggu ki yo pokok ki pong Allah Ta'ala milau alin rungang telau na ko pong Allah Ta'ala kama komiro pada niyo nak makare kong katao ang kasuna masakang podangi punana nak kataniwi sunna jolo na pakilalo de na naganggu apa ya komeki malaga si bawa wadi sa pakalaki tapi mapat dito ki itu ka makiro jadi ya ko to memas sampajang to milau alin rungang na ko pong Allah Ta'ala supaya de naganggu ki setange kotomelo matanang ilau alin rungang yo kupong Allah Ta'ala supaya iya ro gaga itanangnya dena solangi olok kolok aja nan repi balau tak kadaman re balau sebelumna iya pada ko to masampajang aja lo ko pasampajangin apa ki makana we belisi si aja de yolona iya na tu ampai ko tatongi melo masampajang 2 telu tau pandrita mapak gurongangi makada atta usak ki jolo a'udzubillahi minasyaitonir rajim napa ta baca kulon surat binas iya pura yero baca ni ayat kursi pura baca ayat kursi pakanjaki angolon na ati lori pong Allah Ta'ala napa ki kata bere jadi ilau alin rungan memangi angkat to sebelum makan deh ya ko tudangi na pura na masampaja sunna na baca ni ayat kursi na pamatausa na panabaca kulong surat binas itu kulong surat binas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas jadi tabaca ya atau ayat kursi dibaca jadi tujuanna min lau alin rungangi lori pong Allah Ta'ala supaya dia naganggu ki setan ko to masampajang pada matiron nak koto mema tanang aga-aga mi tanang illau alin rungang ilo kopong Allah Ta'ala supaya ro gaga itanange dena solangi olok kolok maka solangi iya tu kodongi nanre dongi asewe de to tu nasiaga nanre apa mabicu mi de to na bawa pante dongi itu tapi ko manre untuk nanre tapi ako me maka solang dena me paja tu pokokna namo yaga ko may deto kang ide nati pante tapi na capuri ci di galung balawe makoto iya ko balawe untuk nanre mi bawang palinga 2 to minanre to na maso
taman yo ko gorok na mamako tapi ako may makasola na mo si diheto dito na ganna makiro pada mati ko tumelo joka aja na ko palalang ngenapaki milaw do sebelum joka. Jadi sebelum menghadapi sesuatu ko memang itu milaw aja na itang ngapanapaki makada Allah puangi kata maka ni pamulai mana meki manre bismillah ki aja na to mampadiwat tapan apa to makada Allah puangi napai mai mampadiwat taman ni itu kira he jadi mako mana tu iya na he online taman ako makada iya ro tau pandrita riolo napa guru masyarakat tak melakukan dua hal. Nomor si dia komelo ko mapamula baca doa salama ko. Itu na komelo inno galung ito ang agaja istilah na to material mapalili. Ya ko pak galuriolo na pahamo pe ko na mon ride na pahang. Ya sange mapalili dia na langsung akatalumi na pacan ne. Ano na papisaw ni. Mapamula mi. Jadi na pamulay iya ko mapamulay itu mak baca doa ngijolo. Iya ko nadupay ase na matu mak baca dosi iya ro sebelum no ya sengi pak doangang asalamakan supaya wedding salama matu jama-jaman nah iya tosi ko nadupay itu syukuran jadi supaya mak baraka iya ro papedale na puang Allah Ta'ala na sabak dua tu pak doangang ilau doko sebelum mu pamulai supaya salamai ia kumudupan ni papedale na puang Allah Ta'ala bersyukurlah kepada Allah. Yan na to nang kaya sa mak baca doa ngasih baru. Itu. Jadi tajama ya ro tanya bida ya tu syukuran sana. Iyo pomidi madari pak bicara ogi loko sandroe macera aga sana. Acera ase aja tak kada macera akadaki syukuran tapi aja nih sapui darah apa iya tuh darah najis sih ya dia akadaki syukuran jadi agi-agi syukuruki carana teh syukuru tuh papenat dinna mario marenuh yang kedua napasu sakana kona ganna karena sakka ya kodena karena sakka pasidah kana yan tu termasuk pas sidaka kopo imatul lilau bolata baca yero bilau dongengi napa taling ampelo iya tapi tatari isa aja nampelok bawang itu tatari isa mesti lurus kak jolo iya magina pui mayoli nasaba iya ro pui ma pasti mas sempajang no dega aga ima tu dia na sempajang napa niya tu imangi tata on time sempajana tepat waktu pa alena pimpingi dia tu nak kada pui ma jolo matu pi dia tu na sempajang yo pokoknya imang di mo pa makada sempajang lorona tate dua menina pana jamah iyo ko imang ite de patu na batay nang kako masigi jadi tahu malelem makasibiang tahu macawe o ko puang Allah Ta'ala jadi ako tahu malelem makasibiang na tahu macawe malomo itarima donna yan na tu ampai pu ima yoli mak baca pa angkato tu tahu tanya pu ima noli tahu dia na sampaja noli mak baca ali na tamadong magani manumo ko macam mo mak baca yang kedua aga je na baca na pangolong mi ali na mi milaw dong na pangolong ngi tanra asukuru katalori pong Allah Ta'ala ya jupa sa toki di pu imang tatanay tawe ko meki ma baca dong aja tagan rusuk bawangi tatanay makada baca dong aga ye maka dewe baca doa salama syukuran syukuran dalam rangka agah maka da to mandre se baru pu imang alhamdulillah tapangolo ni namo iya tu manu emelo gere na pakoto tu to pandite riolo komelo ima gere manu yana tu nakada mu paloke ge nyamana yana tu maknana maka da mu paloke ge nyawana
tanya ya tu nyawa na manu ya kutana betuangan na agami na sanna tahu nak gere manu ya ku makadao memang resukuru man resebaru ni akan ni iya gagawe pakasiwian na lori pong Allah Ta'ala digunakan sebagai kesyukuran dalam rangka mandra sebaru niat na ya roh napa kuma bismillah napa mo gere manu na ro nakal mo palauke ganyawana apa aga katana manu ini gere apa itanay mana ko tumatu mamu gere ro manu maka dah ipakai sebagai tanda kesyukuran kepada Allah ipakai guna tu ya gitu lo kalau tapi aja mota bicara korot tudang maka dah ya sudah ya aja mau tak bicara tu dah maka dah ko manu igere ko melo ko ipake mande sukuru akero yanu na dupa se de to na koro de nia kabami maka do sebagai tanda kesyukurannya na sabak dupai ase dini ayam disembeli untuk ibadah kepada Allah maka itu pada mo ko to masidakah mako mana mije tu to makdar angka gaga may tanang tanya kang yuntu aga pakai gunay salanya kamaki apa niya imitunun roy iya pa angka tu tau masam pajaduhan na sa angka minran na melo na waja itu cucuk mato angka tu tau masam pajang pa kami calon matuan na melo yasa tau makanja makaroy pasam pajang ya calon matu peje malomo itarima itu kan makiro ima dupa-dupan termasuk niya na maka dia tu kuidi iliki mak baca dong ilo dong ya salam aku maka akan dibaca makuye namo sitongan na suratul Fatihah mi namo Fatihah mi tu cuma makadami tau pandrita makanya ko pak dong atu na megayga yan atu nang kabaca Fatihah kul huwallahu akatallu kulon subrabil falak kulon subrabin nas kemudian alif lam mim sampai humul muflihun kemudian ayat kursi purayero ta'ala ni pak dongang assalamualaikum Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam baca napa doa syukur purayero matu tatutu ni Fatihah aga patutu na Fatihah iya ko idi itu biasa makan bami bi barakatil Fatihah itu angkat tu makan bi sirril Fatihah ikan sir ya ko makan bi barakatil Fatihah berarti barakah maka dari tau pandrita pa hikmah sebagian juga dari tariqah mengatakan iya tu Fatihah nabi tak makada itu bisa digunakan diniatkan apa saja yang penting kebaikan iya ro Fatihah iya ko baraka na melo ta'ala akadaki bi barakatil Fatihah iya ko mukjizat na melo ta'ala akadaki bi mukjizatil Fatihah iya ko karamah na melo ta'ala akadaki bi karamatil Fatihah iya ko pakburana melo ta'ala akadaki bi syifail Fatihah. Jadi ya ko Fatihah tabaca ko wae na melo iburay ananae aja na barakana akadaki bi syifail Fatihah pak burana iya angkat tau gabu manangi ini meni bawang komeki gabu manangi bi barakatil Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah bi syifail Fatihah bi sirril Fatihah al Fatihah nalamaneng. Jadi ya ko angkat tahu malengi wae tasur nasuro ki dongi maka data dongi cek dia la pak bura tilawi syifa bi syifail Fatihah. Iya. Jadi dek tu na sirupa. Yang tu nak kada aga muniakeun. Aja tak kada di Al-Fatihah. Itu angka. Tapi maka dewi sepak basara ibu ustaz abi carogiban nih. Akada bani wilawi po barakat na suratul Fatihah. Baca nih wilawi pun barakat pak burana suratul Fatihah. Wilawi mukjizat na suratul Fatihah. Wilawi akaramakan na suratul Fatihah. Makir. Jadi itu bisa dipakai.
Jadi di mani angkat to pagabumanang iya ko yalay pabura bisifai. Iya ko marajing yoloy di luar jangkauan akadaki bimujizatil Fatihah. Iya ko melo ipamulya gagay akadaki bibarakatil Fatihah. Barakana. Iya na ro puima. Iya ko mabaca iro na pura na nabaca. Ilaw dongang engkatuan re na palinda sebagai tanda kesyukurannya. Sebab magai hairul mal ar-rijalun soleh. Si kanja-kanja ne waramparang harta yang digunakan oleh orang soleh. Apa ia kupui matale ngampalo talisar yang palo pasidakah dena mungkin naliang agasanne data nalo dena mungkin nalia kupong putih itu dena mungkin maporkas dena mungkin kupui mataleng jadi pasti na pakai guna ko decenge. Iya tu ampai maka orang soleh itu bansanya guru mengaji sidakai imam kate doja na mungkin namu ya tu makandang imang mama rajito tapi ia mau ita makoko angkana imam makandang angkana imawi tatulilo bola rondang makandang angka pasan na guru tak Jadur Rahman Abodale maka guru tak Jadur Rahman Abodale pakai sipai asemuh pasang sederhana itu pakai sipa ia semuna kaya si pakai sipa asange iya ro asam madake ku idi ipake sipa jabatange makan dalam madake ku dipakai sipa kaya sang iya ko imako asipa imako iya ko pasikola ko asipa pasikola ko kaya sipa na pasikola iya tu pasikola mak guru ya nang ka pasikola dia nak guru tanya pasikola iya tu iya tahu kalasim ya tu iya jadi ya ko nak sikola ko guru ko ya ko ima ko asipa ima ko ya na tu nak guru ta ajam tu 5 solara poncolo sigaru te ko tu bola rondangi ko ima ko jagai wijok kamu jagai pandanganmu nanya nama kerajin apa namo imange makoko mati to itu agak berat tapi bahasanya pu imat tadi menyama pak dena HP lebak pu imat di salamat nih apa ya tuh HP lebak pu imam mai ka dosana ya kotak kalau mu dia takatan nih HP lebak pu imam aja nah HP bicu nah itu supaya dia terganggu makiro kemudian ya rona upasangan ngi makada ilau dongangi 5 tu barakana kata maka depan didoakan orang soleh harta yang kita miliki dimakan oleh orang soleh mensedekahi orang soleh kemudian yang keempat agah ya kodeni terima dona pu imang detona baraka ya rialengi paling tidak rumah kita didatangi oleh orang soleh di mau pak tu boleh nareko purenin reki imang itu tahu madece karena di situ juga malaikat mendoakan iya tu onrong yonre masih kiri makanya nonre pu imang apa iya je tu baca donge dasarna nabita yolio ko Ibnu Abbas lo bolana ni palena kanganre sisane palena kanganre nabita dia langsung nanre na podangi Ibnu Abbas maka da musida kai ka andre emelo kak milau doang ko jalo ka nga onrong kenro onro wa diwonri mas sempajang maka ditunjukkanlah di sudut rumahnya Ibnu Abbas maka Nabi sholat sunat di situ dengan mendoakan Ibnu Abbas jadi ya tu baca doa salama ipu imam situ kan lah mas sempaja sunat ki oko bolana tolowi baca don tapi kan ini deni pakai ya roto iya apa dena gaga do tembus langsung kecuali dalam sholat jadi aku kilalan na sampajang hilaw doang si batu ya tu ayo pui di imata dena na sampajang dena na ya ripake kaya kapale langsung mama ni hilaw doang nah jajiro nabita ni hilaw doang Ibnu Abbas na sabay hidangkang makanan sebagai ucapan terima kasih na nabita mas sampaja sunnai ukur bulan Ibnu Abbas di dalam sholatnya itu Nabi mendoakan Ibnu Abbas jadi ya dasar na baca doa salamair gitu tapi dia tu dah masuk kat baca ngedong de masam paja sunnah makanya ialah dua di puimang ialah dua ia koto pura masam paja puimang tilau doang mana ngisinin na anak kampot tak napa salama
Jajukui lalana sampai jasuna pui mas sujud terakhir tilau doang ngemanang sini na pakampung ko pasetanga he. Nai pasalama ko pong Allah Taala simpuya dale na ipabelay pole lasalasah. Ipatanang atutungan na ilaw dongi yana roti ilaw dongang. Jadi koloki bolana mak baca doang tinggal kita berdoa dia tak sampai jasuna. Pak ya komeki masampaya tu marepatungan itu deh. Ya ko 10 tahun mundang ya ka 10 masampajang. Napa ni liwa repana. Yo poko makada. Iya na masampajan na masampajang ni. Apa makometo tu kepala desa, ustaz, camat, imam mestinya ajak na tinro na rekode ni lodongang ya anak kampung na. Ya to situ koi di mapunai pesantren anak sekolah dena to matinro na rekode na pura ilau dong. Jadi tanggungan tak ya to sidi to matoe ajak tatinro na rekode ti ilau dong ngi wijatta. Mako mana tuh si sambu manang ya tuh no. Ya kira lakaye di ketanggungan tak bayine si bawa anak ti ilau dong. Indo anak suami ti ilau dong. Jadi tanggung jawab itu no. Mato ko surimun rin kay pertanggung jawabkan. Maka dapura mo wilaw dongang. Pak dongat iya na tu dakwah paling malemah donge. No? Dia nagagacaw ya tu, tapi itu juga senjata. Jadi kita melangitkan doa. Pada nak tamakana maja na ke na betta makura-kura doang itu. Doang ini. Peko cari dongi ya tamelo ma ko masampaja sunnaki. Tapatami o ko suju pacapurat tayo tu anak tatilaw dong. Aja na lapakang ilillah. Tapangolo ko pong Allah Ta'ala. Tapi tapakanja kito'y. Bate tak milodong. Pak Megato tu to milodong salah-salah. Kaya sa salah-salah milodong. Milodongi tapi cara na milodong salay. Kalakay na Pak Joka. Pak Joka tangaban ni. Sana milodong nasa puang. Pero kasi lakay ko tuli Pak Joka. Macina ka kasi kumonroy boleh dia nakalalo nakan nastaro lakay na dia na nakalalo itu de to kan nakajoka-joka wakale maleka pakan nastaro supaya dia nakalalo jadi to kini makun re milodo salah dokam maka nakamaki aja nakalalo lakay ko aja nakajoka-joka nakan nastaro mudupai itu kuncinya. Jadi akadaki talingi ecanding ngati non rokko boleh. Iya aja tak kedepo tapon kasih lakai kok boleh aja nakajoka-joka. Nakan nastaro mudupai. Na palo na sama nak malase kasih lakai ku aga nakan nastaro hakade malaka. Nei ko mato makan aja nakalolo. Nei itu yan ade nakan nastaro kajoka-joka mo pa. Iya jadi itu kuncinya. Kemudian upasangnya ya narona jadi yero kotoman rese baru sakka na jolo tapasu ya nasu na sakka tapacura ni pasidak kay monrina ya naro kotundang ipu imang iya kode na mampu imata tisang imakade madodo-dodo je kasipa kalinon na imang de gaga usaha na liang talengi sakka waditu karena dia masuk fakir atau miskin iya. Jajitannya kedudukannya sebagai imam nialeng, tapi kedudukannya sebagai fakir atau miskin. Iya. Waditale, napa ni kopui matale tu mak baraka, maka dia juga zaman, maka njak lalu je pak kene meki masih di dito pasti tangange, maka da sini na pak galunge, napa nania kami matoh, ko meki matanang, meki mak gugu, maka dia ko salama ya se ko pemendre iye, katawana pui masih karung. Iya. Akala tano kami meni poda me meni kadepong tapas salamaka nga ya se ko aja nanri pa kajajahe melo ka kasi maminasa ka malingi si karu pui makomenre ya ko 50 pak galung ko pasetangang 50 karu na dupa pui macicang maega di mana iya 50 karung na dito na ito si dia heto galu na masak mana si karu de tulle sidak kay imata kay makiro jadi macam na ni pu ima de na nalaw magalu de na nalaw maga
Idi manina urusu anak tatatini lo masih na leda pangaji wi. Maka dia pengurus wi jamu. Agalun no iko. Iya pamilo doang ina salama. Milo do tu puima. Puang aja kasih tapaje popole pakai jajah dia tu gak tahu aku ya kok. Ini dan dari balau. Gitu. Jadi si sambut Pak Dongeng itu. Itu pentingnya. Apalagi kok si ratu Pak Galuh kok pasetagan si ratu tu karun adu papu imah mah mana mako. Itu jadi itu leh napa ni mak baraka tuh mak baraka pasti dekat ya kok dia tuh si karung si puto nah iya nih kok 50 ki itu berarti 20 na tuh rua karungnya mah mana namanya ganina dupah kan makiro ini penting saya wasiatkan iya. Jadi mesti ada kesadaran. Tapa mulai wi, ki buarangi daftar, maka dani kami sidak kaipu imang. itu ya. Saya kira ia no pangolongan ni, aja no paliwang Pak nasa bangke cara ko buloh nggak lanjut untuk acara Nahdlatul Ulama. Jadi, iya. Mana kagak? Mudah-mudahan. Saya kira jadi roman resukuru imak baca donge itu dianjurkan dalam agama. Demi nak kada nabi tak baca doa kong kagago lupa maka dami sukuru ko. Jadi ero tau sukuru mega rupana carana teh sukuru angka na pandre tawe angka banyak. Nah itu salah satunya adalah manasuki na payoli tawe manre pasidakah. Iya, saya kira cukup sekian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.